Duh, lehe amat ya. Kemana sana ya budak? Asa kumaket nya lembur ya asa rehe budak mah. Budak itu neng jomblo. Aing kasong lah sugan budak. Aduh, mana air didinya si aing maneangan. Segala lembangan di beting bisa ya kunto anak. Kan aing jomblo mah bebas tak lempangan ka mana. Sia mau jomblo bae bangga. Kumaha tuh awe no ieu no bogoheun ka aing. Sia mau jomblo bae bangga. Kumaha sih? Kumaha tuh aing jomblo mah. Itu sabar sia. Ngarti sia mah. Tariris aing non meureun ieu uang ini naon. Kunaon sia? Bang. Bisa bae aing tariris ke ieu. Non meureun aing mah tos ingkak puluh kieu. Cek tiris teh. Aing mah teh ja. Biasa bae. Aing tariris asa ieu mah tos ingkak puluh. Non meureun. Pada kieu bae mana nongkrong bedug. Tongkrong meureun sia mah dan bedug. Apa ge tongkrong? Kalau maksud aing eta. Mana panongkrong ayo. Oh iya di NF. Cek kunaon? Itu aing joget be. Iya joget TikTok be teh aing. Aku kopi ngerokok. Ayo meren sotik mah. Hayang meureun. Mau dibere tuh aing. Wah, mana budak tadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dari ya banguna bahagia anak. Di depan. Aju saya di dari karena raun tuh. Duaan bae dong jomblo. Ki doang aing. Nyahonya. Jomblo mah. Dek ngajang tuh awewe nu diajak. Jomblo di teh ronda. Ngaruh kok henteu jang ngopi henteu. Mau ditu. Bisa teboga. Taruhannya teu boga. Si nyaon teh? Yang dia malas ulin. Jangan mantap. Kumaha? Ieu. Aing hayang atuh sacomot mah. Cuma ya teh mau ketoprak sacomot. Bisa bae. Duh. Barangnya gila. Nyaman. Saya meureun dukun ampuh jeung pelet ieu buka aing geus kebel yeuh. Jomblo. Aya, tenang kuing dianturkeun ka Bojangku. Woi, banget sih aku sikat WC. Yo, pakai usia. Dari. Itu nah helm aing. Ya helm aing yo. Oyo iya. La la la. Lili. Sama ini tuh. Aing kira ada merindingnya oke yuk. Itu aja tuh. Cara tengenangan yang yuk. Astagfirullahaladzim. Iya. Untuk anak. Emang gak sih kau dia agak aja. Anjir, anjir. Aduh,
tuh. Siapa kan ninggalkeun aing goblok. Jadi saing. Rudang. Parah sia. Cangkeng aing nyari. Ya kunto. Pak boleh mah. Tanpa kebo ayo lelehan 5. Emang siapa mau diuk? Atau diuk? Oh, kita tuh. Kumaha rencana orang? Beres encan. Atuh beres. Bagus. Pokoknya mah eces kedeng budak anu kadari kedeng yuk waing dari masih lalaga pokoknya mah beres kedeng budak pas kedeng kadari yuk tadi poin mandas di lalaga. Aing teh dukun Pak Polema. Bagus. Pak boleh naon? Dasar kunto siapa tegaul. Pak Polema bagi nyaho. Siapa tegaul lah. Tuh naon? Yang mata nyaho Pak boleh naon? Pak Polema artina tapak kebo aya lelean 5. Pak boleh mah. Oh eta dina. Ini bisa baik kuat. Tuh bodak na tuh. Segera nyompot siya kalabokan itu. Non aing meong. Segera ka dito lah. Kembali siya. Kalau jemput tuh angge. Dito ka lah. Nanawanan siya gigituan. Yang pohonnya orang aing mah lain kunto asli. Oh segera dito lah. Udah sih tuh. Siap. Sampurasun. Sampai. Mana daun yang ada Rio. Iya mbah, kedatangan orang ka dieu geus menta pelet. Tahan main sana. Iya baturan urang. Coba kedeng aing nolak banget nak. Pantesan main tepet, banget lagi kosi. Iya. Tunggu eta, nya nembak udah diterima ku cewek. Ada mantap diterima, banget lagi kosi itu. Adalah kosi ya. Pengen ada banget sia, jahe mun sia kos kieu. Oh, jago teh marahit. Aku bang mereka jampenan. Emang dia sanggup persyaratan. Persyaratan naon bah? Gampang persyaratan nama. Dia kudu mandi 7 subuh. Pak boleh mah. Betul kan? Pak boleh mah. Katakan dia enggak. Apa kebo ayah lelean 5? Apa kebo aya lelean 5? Oh, siap. Otak macalakan. Awas ngurus ya kan itu. Jalankan perintah aingnya. Balik yuk. Hayu. Orang balik lah. Baiklah. Kok jadi aing asap marah lo. Tahu nih ya. Yang beli kopi dengan Geus ulah ih. Ulah. Boy. Ulah berebut. Awas nah. Ada. Oke. Nah, ini jadi dukun agaan menang duit. Hahaha. Perintah mantra Pak boleh mah menang urut deh. Action. Aduh.
Action. Aduh. Si ulah sok leuleum mah dibeting, bisa pocong. Pocong. Si jomblo bae ge, Mbak. Mau. Toprak ke cemot. Saya meureun kenalan pelet. Jangan ieu Gua udah dapat namun. Pak, boleh. Rencana orang beres encan. Gua beres. Pokoknya mah eces. Kudung budak anu di pos dekat Dario siulah suri. Siap, angkat lagi yo. Ting. Ada nggak air unggut Kirana. ting. Kurang ngomong ting. Nona ting ting. Pak, boleh mah. Pak, boleh mah. Pak. Action. Apa kebo ayam lelean 5? Apa kebo ayah lelem. Apa lele. Tapak lele keboan. Balik yuk. Iya bener bareng-bareng. Balik yuk gitu. Kudu repot-repot jeung aing mah. Geus ulah.